ดูดอนมีอุเลนารัวเลปีพอลดำเลลงอยนั้นน้ำดิ่งที่สมนักทำคนแดงกล่าวกายวันจงไทยเที่ยว VCTH อิสินลงอยสปาร์เตนกันลงมาตุตุมามิจานที่อาจังมีออสเตรเลียซิดนีย์คอปีมีบูร์กานามาสชูตติ้งทอนเปปาร์ฟินกันรักเจ้าดิ่งมิจานออสเตรเลียรัมซิดนีย์คอปีบีชเป็นทั้งสิมีบอนดีบีชSajid Akram kum som ngami le afapa navet arkam kum kulhu li chun ju poi pi asmi hanuka poi phangtu pol anka pe menung thainga anthi chun menung som thum tluk phiam antuar tia thai ase Bondi Beach kiangte park pakhata Jewish poi pi hanuka I nimhai sabik chon han ase Ipuay arang hangtu hi minung thong khatlok an si tia thai ase chun biaknak lam puay asivek in Jewish rabbi in Maifar Vanna tevete chun live music concert tevek chun lekna game aphun tevek chutin nom zadin chan an hang zan lam nazi paruk le minute somli panga ronga Sajid le afapa navet chun chepoi zo tu pol chu maithal thon an kap thok chutin maithal thon poi zo tu pol zauti lawin an kap laya Ahmed temi som li la thum mi chui phak kiangi thingthaira zuar tu pa chun maithal kap tu pakhat chu adung lamin apeli khatin a hongan arek chun a maithal along sak chalo sela mi an kap that mi he atam sin ding amat chu hi ti ni arun na ka amatla maithal riam hunni riam atwari sizonga operation tuain tia thai ase makeup tu apa dawasimi Sajid chu apuna thi afapa nagat chu riam na sagatin tuarin ipa fate hi Islamic terrorist group thon ezomna annai tia thai ase Sajid Arkam he Pakistan ni asi thong khazakwa somkwa kumriada Australia student visa in ra asi kun thong hi ulhon khada student visa isin partner visa theng in chutin anupi hi Australia mi si se ama hi Australia kumrai bi asinan Australia citizen so asilau tia thai se nan afapa chu thongni pakhat Australia ramya suak asirwanga ani chu Australia citizen se Sajid hi ramtoina tin license naimi maithal hi tam non anai tia thai si tutum mika na gi anhan mi potla amini register to mi maithal pol se Sajid te pa fa chu hi ka na ki tumta na nei chia te kim to na nei chia in ankap thu kan mothai ikana hi Jewish khotna pe Jew pol khotna ronge ka se anti-Semitic te Jew pol khotna Jew pol bathime kapne se Australia Prime Minister Anthony Albanese ton he kana he terrorist attack si dia ate tutum mibur kana mass shooting he Australia ram thon thui Arabic apanina ase Arabic pakhanak chu thong khajakwa somkwa kumruk Port Arthur mibur kana ase chuituma mipi somthum panga tlo anthi